U had bolkenbolk, je had pijn in de rug. Geen hernia, maar Discopathie. 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 Mensen zoeken op discopathie. Maar veel auw, veel bolken, maar nu bolken Няма weg. болка. Болка излезна. Болка нямам. Той се помоли за мен, Бог направи чудо. За сега нямам никаква болка. Тие движения, дет не можех да ги правя, сега ги правя. Благодаря на Бог и благодаря, че изпрати този човек до нас. Той е холандец, ние сме българи, ние сме от България. Благодарим на Бог, че ни изпрати този човек. Той се помоли за нас и стана чудото. Благодаря на Бог с цялото си сърце. Mensen, omdat Jezus echt de levende God is. Hij is geen profeet of bijzonder mens. Dan zat ik nog steeds in mijn strontfouten. Dan had ik een groot probleem gehad. Maar omdat Jezus de levende God is, zijn we ook familie van elkaar. Broers en zussen van elkaar. Zijn we uit die macht van de duivel getrokken en geplaatst in het koninkrijk van Jezus. Dan heeft die duivel geen recht op ons. En de Jezus die toont zijn liefde bij leven, omdat hij de levende God is. En daarom zijn wij vergeven, zijn we familie van elkaar. En daarom bent u genezen, alle pijn weg. Omdat hij de levende God is. Mensen, kijk de serie, staat zieken genezen, deel 1 en deel 2. Dan gaan jullie ook de zieken genezen. Bent u blij? Той се помоли за нас и болката изчезна. Напълно излезна дископатията. А той дискова херния оперира и имаше болка. Но той се помоли и оздравя. Напълно сме изцелени от Бог. Благодаря на Бог. Jezus! Ciao, ciao. Jezus!